Pradip Ronghang Bihar Long Pen Ing Bocok. Kangri Kangkrang Pen Gari Kebe Gajok AS01 AX596 Wegener Gari Ahiring Tangrak Pen Kacingkoi. Long Koi Biarong Along Ing Deng Po Hen Ubahi Kibia Jai Mek Paman Pon. MP Horen Singh be Ningkan Pleng Kailo MP Keman. Karbi Anglong Lapen di Mahaso District of Harman Rat Kacitoidun MP Horen Singh be MP Keman Ningkan Pleng Kailo. Karbi Anglong Arada Kisung Akari Doana Puthak Delhi Ankang Kipon Pijia Pansialang Lipan MP Pamandun Lu. Lason se Karbi Anglong Pen Anpar di Mahaso District of Hanta Kelang Cari Pon Nangji Lapen di Mahaso District Arada Kisung Akari Doan Lam Thekapali Dunjia Pansialang Lipan MP Paman se Delhi Antoidun Lu. Lasialang Lige Karbi Anglong Nizang Karbi Anglong Lapen di Mahaso District Lakithoma District Along Akinang Sor Akari Doan Dirhelong an ase kacipidun nangji abang lo. Tangte MP Horen Singh be ningkan pleng kai dilhelong kopi pilo ke klem dun. Kopi pilo rada Farman ke hang dun. Kopi pilo rada kisung ke paklang dun. Alang le Delhi Parliament along dun werma. Mate Karbi Anglong tong cedo werma. Kado kawi alam malong news kelang rada pan nile tumpini nang than. Surihini rakrestir ke baningkan si BJP asong pen Horen Singh be MP nang manlo. Laso aprang ke kai kita MP ang hoy ke Beren Singh ing ti lok se ing nilo. Bonta surihini rakrestir ke bahut ke Beren Singh tia phan ke ning che the mowelo amek jangdun chotti ti pwajok akimi Horen Singh bia phan se radatum ongdung abot pipen MP pamand lapen Horen Singh be ke UPDS asong ja ke the kheya phan ka che song tang lapen apra namoi ke chiti hup asong ja pwajok penang anatum ke aning ka che the dolo lasi alang le MP mandet pen Delhi Parliament along kopi koson se ke klem don nilitum nang paklang ikpo laningkan pleng kayang bong MP Horen Singh be Parliament along ka che tong dun aphan matya percentage la ke phan toxic kebra hiniwe lapen alang lila ningkan pleng kayang bong Parliament along sontrok alam arjudun lapen sonia lam the Parliament along kachingwa hod lam the chipidun mate debate along dodun tangte la ningkan pleng kayang bong kopipilo sontrok alam the karjudun ke MP Horen Singh be pen Parliament along alang le karjudun chengke funding for Karbi Anglong Autonomous Council aputha mate Karbi Anglong Autonomous Council of han tangka maha nang kilo nangji aputha lason se towar semar nangji engineering college kim nangji puta arjudun lapen Karbi Anglong lapen di Mahaso District of Han Creation of Autonomous State pumate hemprega puthakta e phoi lam the arjudun lason se sonia lam the pen Delhi Parliament along debate along dodun mate lam the chepaklandun lake Dipu Railway Station along Rajdhani Express sang nangji lapen demand for the implementations of Article 244A aputha lasonia lam pen MP Horen Singh be Parliament along debate ahud lam the chepaklandun lasi rada ningka che thepen vote PC MP kapaman pon Horen Singh bela ningkan pleng kayang bong sondro kalam the arjudun lo lapen sonia lam the debeda long dodun lo lasi rada tum ko aning ing sam lo ni lapen ko an rada tum aning ing sam se lo ni la kangsa ya jokong ke rada phansi pek pondo lapo bari ma Chief Minister Torun Gogoi asopo mate MP Gaurav Gogoi ke Parliament arlo lam the karjudun loksi pharoi sirat prokebra pho ason lapen debeda long ke dodun loksi son phokebra ner kep ason la he alam pen langdam pulotang te MP Horen Singh bestame Karbi Anglong lapen di Mahaso District of Harman la anso se lam the kapaklang dona kenang sot posi cherok tok arada tumpen lam the chepaklang bon rinti news desk report Malong News. Ing Bocok, Pradip Ronghang po abangpu, Bihar along pen ing Bocok, Roini soselo Bihar along pen ing Bocok, non puta theglong le, Lasojok ahematum kamathas sungwat sinang dolo, Pradip Ronghang ke nejang Karbi Anglong hamren pochim langso kroarong amekar, alang arta non amat phokebra hinilo, lapen alang hamren SBI asai hemalong si gari kebek asai chongdat dunbom, alamo ke lapu henlo, hamren SBI asai hemalong kesiar arpu ke klembom Rahul Singh pen Bihar arong sopik kopene asai do pajok ke damtang prenifai kretrok arni barjuilo api ke Bihar pen ke pon abang ko Rahul Singh abang ahemat tumaphan birtan nang palelo Bihar le rok pen Pradip Ronghang abang aok reng node lasopi adung se celanga hemalong pondo lapen ICU along si bilo bonta se celanga hemalong pen si men awedet lo pose ahemat tumaphan birta nang pale lasopi penang an ripondo Bihar along police station along lamhoi pipondo lapen police station along talam the pale damlo bonta non puta long le dedlo lasiket heklong abang ling seta ahemat tumaphan birta kapal Japan penangan kapacitang ponta patolo news desk report Malong News.
Dipu Birla Hithia Dung Rajan Singh B Puamen pen register ihum Wegener gari ihum akulat adung along ahiring tangrak pen kacingkoi. Birta kelong duna tengkel abang swagari ke vega driver abang kangri kangkrang pen ajok thang ahir ciputek thepinsi kulat anat pasui pitsi straight ladanu jok along patong derlo. Lapen asahur kulat along kejor langa bong hai huita tong pon lablu pusi kulat ahem puahin penang pacini dun. Birta kirib dun long apora hut anke labang swagari rai kamasa khatum si cipari deng pondo. Dipu pen Edwinson Hanse report Malang News. চাইছিলোঁ আমি কেনেকুৱা হৈছিলে তো মানে একদম ৰাস্তা পুৰা এইটো চিনাও দিয়া আছে পুৰা সাইড হৈ গৈছিলে একদম সাইড হৈ কিনে আৰু পুৰা স্পীডত আহি সোমাই গৈছে আৰু ড্ৰাইভাৰটো মদ খোৱা নিচিনা লাগিছে নেকি ড্ৰিংকটো লাগিছিলে লেকিন সি ৰুখা নাই আৰু এইটো কৰাৰ পিছত আৰু মানুহ ভিৰ হৈ গ'ল এইটো ওলাই গ'ল আৰু আমিও নিজৰ বস্তু কিবা ডেমেজ হৈছে এইটো দেখাত থাকি গ'ল আৰু আপোনাৰ দোকানত কিমান বস্তু ডেমেজ হৈছে ডেমেজ মানে অলপ আছিলে এইটো পানীৰ জাৰ চাৰ এইবিলাক আছিলে আৰু এইটো ডেমেজ দেখা সময়তে মানে আৰু মানুহটো গ'ল আৰু মানুহ কাৰণে নাই মানুহ একো হোৱা কেজুৱেলিটি একো নাই সব ঠিকে আছে anti corruption youth power asamahin pen la public wanchuning rilo je la horkijun pen gari bang solai ledet nangji la bang bondo nang po je horkijun pen gari solai ledet nangji pusini ni tumahin pen tuning rilo la anti corruption youth power asamahin pen Pereni paing koi rapho arni long koi bi arong along singhason karbi jutang aterang atumpen patir pi ponsi ingdeng pho hen obahi kibia jai mek paman pon bangso long poron be skja kongchen bangla pen jiren teron skja amai phatum si patir pi pon hen ob ke en adama hot ser hobi kang thum ke japon la ke klingdun klingsar po la pen reso jang atumpen si japon lasa long lun se poren sing ingti la pen ari asang ho son si chengburup ke thep asot rong pi rajendra terang la pen bida sing teron ahin pen si muri pongsi wood pon ser hobi tok pam reso jang klingdun klingsar po atum lun pen si pam pon jona sing rong hang pen si lun pon la pen ser hobi ke thap ahoda bang lun se po kolom sing teron ahin pen si lun pon kopia pot si hen obahi kibi padopon nang kokma polotang te hakko aho dok ek sarlong kila pen harbi mang ejang kapin chong te kang aporam po thila pen lata asia jutang kang thim nona pora hot obe kimi atuma phanta kapaching thur ponjia phan karbi aron hei hoi nang kapachi hung dunjia phan puma thapon si singhason karbi jutang aterang atuma ningkan wang ta hen obahi bipon pusi pachini pon bangso sai keklem along aluhia man pen je ai kathar la pen aria sang ho atum chetong dun la pen penangan karbi atum hen obahi kibi alam la pen kachoklem kachodam aron hai hoya puthak penang anche thanchi mum pon padu aningkan wang sitame bangso hen obahi kibi pon ajai mek padu pon ber bon tame adim abang si lar pon voi titi pusi pachini pon la pen mesen met pen bangso ajai mek pachin pon manja pen indrojit teron la pen donation rong pi report Malang News MSC kadom terang pe hin pen rada phan hanjang achili keron pon Preni phaing kora ke thamarni Sarupothar MSC constituency ke parlo japra langso pathu aklamalong agricultural sai kama tumpen hanjang achili keron pona jai pek deng pon labang sa jai megalong MSC kadom terang pe hin pen si keron pang cheng pon lasan se jai megalong Sarupothar constituency ABDC chairman Selarson rong pi pen chenglo katum chetong dun hanjang langso ban Najib Son rong pi report Malang News Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta